mulan da Bangmei hado ki bu hipak hayanga ayin chinese tuman mulan na kong bar anye minyo fa lockdown moya boy tuman online kawang ngau chailak chinese pumaino kadalan oyen ocean tanap online pay ngonang naman mulan da punia bu ngau yilak pa china tamnang acheng abu minute khundamong ma tuman kawang ngau se shimai bu pa ma chaya lak chinese tuman mulan da nan peng bu ngau hado yilak pa china tamnang to tanap tuman be ihu bua lesson tuman Herod hado Herod angba mabu lesson adam shing ya anyu hado lesson na nye ni se how to overcome tuman mabu tuman be tay yong balan ayang opposition hawande tuman hanget tamata bu fe ngolak shisha hado chengma chinga ngahunang lai ngau da oba tuman Matthew apongni aling cha mu buanga nga tungui se lei taiwan da to kingonang to tuman be hado ki inang Herod angba na ngowande oba Juda ma ngobu Bethlehem ma Jisu Krista bu wangi ongjing yimubu sana ete shembalan Jerusalem de pai hayanga e Chihudilan angba ala pupu anbukan mengonangge hangjine tumane e sanha wangi ongjing yimangi hayanga ete khemne tuman payangge Oba Herod angba toba ngauchai e hayanga Jerusalem ngobu kadalan se mongsang iya ngengba achenglan hayanga ngaukeng nyobalan se nyikachim hayanga Messiah ambukan pupushi satong imana ide Juda mangobu Bethlehem hangjine hadawa hiba kaya nyan hadawa kawangau ibu hayanga chaibalan tuman moilanda kawanga anye moiman pha oba hadongau de lei tayabe tuman ngi bua Jisu Krista kadonyu de pu paibu hadawanda san hayoma yonga ya shalak anyu chichi ngai bu sana yong changa yange hado kaya sana ete sembalan imanda lamboya hado jing shodungwe pai ayang oba imana angba sonungwe angba de tongya bai angba yonga mongshi doktu bu angba ambukan pulaksi anyu hado hangi ki bu angba si yonga tuidaya hado ki ngai anyu saiji bai chamsa wanglam lambu sochim ngobalan kadalan bai chamsa yonga mongsang bu jeng hado lainga menyan ngonang tau dini teman bai Christian kadalan teman moilan de ihu bua teman bai tay yong lak chinesa kawang da tinglak pulam nyuma nang hayang to teman noksa teman pumainok ke mangowanda teman bai tay yong lak chinesa kada akan phemu mangai glak teman noksa mu mangai glak teman pumainok pu mangai glak hayang hado kadalan ngai glak hayang hado wa iman ngai bu chini che yang bu kashi tok pu ma iman yei bu kaya haka ngai glak hado chine teman moilan tay ta bu ayen ngo ha Taida bu pumainok nangwa, taida bu noksala nangwa ose pumainok kadalanda to bang bangau na to itamnang. Oba tuman hato situation jada leida lakai, hato ni pak jada leida man tuman ngi bua Krista pupu hepa ma kadalan pe tay ngayang ki nautak hame hango yising bangawanda tuilak chinis kadalan po bunginang. Tuman moila na sing laka, tawa hango yipin sibu, hango yipo sibu sing nok, hesing matay nok, ising mahato ki vueling nok. Hembu kasia nye nes teman de mongsi nang hangne teman khungne yo teman achauba Krista khungno ba jenis yo mongsi nang teman hangoi sim ngango nok heng betawan de teman yite bung omne mem teman de attack ne menglak ni jbo ya fan de lei taiwan de by those who does not know him Jisu Krista yishing balana ohi yishing balana hado angba doktu angba bu hado hangi jingne jinne tau yanyi lak jinne hayanga lamnyu amai holak jinne ji yite dauba sing balana de tay ngayangi ne se tau yoma Herod angba hayang phai de voi balan kadalan Jisu Krista paibo iman yong henyange iman yong pokate tau jinne iman yong mongsi ngayange tay ngayange ayanga tuman hatu laingau taibune mengma tuilak jinne se iman hatu ki yambungonang anyo tuman lei taiwan de Jisu Krista be tay yong bolan iman ya phan de lei taiwan de imana hatu Jisu Krista nyobu isigama nyow glak tuiting ngauting tingba lam nyu hatu mubu ateng balan ngonang tau kai tini nang hayang to tuman yong kanting lak ngonang nang hayang to tuman muilan as a Christian family Christian ayenja Christian noksaja Christian pumai nokcha hatu tuiting ngauting lam nyu mubu tuman atte tai buba khungya haya tumana hatu tuiding outing lam nyu yong bu khungshi by those who reject him Jisu Krista tuman yenyi la chin se paishi bu hayang payong onang tini tuman yenyi la chin se tuman moilan jamnang tuman niknang hayang boy by those who reject him ji ya hu ba hayang shong de yipai hu balan hadola na pai tay yong onang tuman Jisu Krista open arms
e tuman nyikpu hado nyikpu khungma e shong da pai bu khungma tuman yom hu bu ne mengama tumano e pai te yong bu e jing opposition khung ne tuman mengnang by those who are rebelling against him hayang nye ne sa Krista by hokpu khungma hayang e yai daila chinise e den naw tam lak chinise hato atingba lam nyu panglak chinise ngangbu yongbu khungne tuman yimeng lakyang Oba tumana yilakpa hato Matthew chapter 2 verses 3 hato following malay taibanda tumana ngi bua oba Jisu Krista hato nauta kha angba dokta angba King of Kings bu cheng chaya by Herod angba yong and disturb it really disturbed him ayang e dai bua e angba la nyo mas chiong bu ba angba ayang boy e tok tu bu angba champu bu shi bu ngaulan chaibanda he felt so disturbed anu hato e shadi che ayang boy all of Jerusalem with him Ishai chiang boy whole of Jerusalem e pay the warrior yong and disturb tawatni tuman pumaino kadalan da ehu bua tuman yong a kandeng lak chujang wanang nang ate nok taw te nok ashaha hayang boy ay muekla taw sha hatawai taw yemong boy ising ma taw he reject na membo se te nok hayang boy tuman kanyiteng bun mengama nang kaya nino noksa nyong yi da boy glak nang kaya tuman pumaino nyong yi da boy glak tuman kaya tuman chahini yimai bu kaya tuman chahini ngau yi chai bu wani chai bu taye yong bu kaya tuman kawang phai tuman pumainok tuman noksa yanna tailak pa ya manungoi klak auba tuman lai ngau pu ngau de lei dai wan tuman ngi okpuwa noa e mai bu kai en noksa yangi ayanga nyene sa hatoki bu pungau ma nge na kada cha mai bu kaya nation chines e intercede ne menga yubu khambu anu yanyi bu anu kada cha yimai bu kaya whole nation atingba lam nyu bai taye yong yangi anu hato yoma Herod changwanang Herod was against God's plan hado angba Heroda nyana angbu hi balana kaning wang ha mumu auba kado nyuma kadalana Krista fai hayanga kawang bai imani yanna taya bai tohi bang mumu etishema angbu hado kawang plan God's plan hado the ear disturb and against ayang e hado the opposition me yangi ayang he do nobo shi bo khungma labu khungma e omyangi he was disturbed by God's plan and purpose kawanga kado nyu yanilak tuman anuma yung walak chinesa hayang tuman atingba lam nyu holak chinesa paisibu hayang boy e da hado kai yonga pok yangi and he wanted something hayang bo iya e taibu no e hay kado nyu ma angba dokta angba ne meng hubu hayang he was so disturbed over tumana Matthew chapter 2 verses 16 to 23 hado mong de lay talaga angba yonga e mong tolo yemay ba yonga tuide yangi mentally disturbed physically disturbed emotionally disturbed in all aspects of his life yonga e de pokape hayang e hado nanna yok hado jinesa he started bloating saji e hato owishi ato nauta kha angba tok angba shi bu owishi yamlak hayang hato tuilak chinis ngangyang auba hato ki ngangya bai e cha sai chi ang bu ma bu to hi pang ma nauta khalan tu yangi tumana anu cha hayang tay yong bu cha lolak chinis ngangwan de cha bai ma cha so oma auba hato phongsei ma lei dai la kai ma bu omnang hayang ma nyong ye de tuman nang sai chi ang bu nang phai vui bu nang ma lepu ya yang nang de lei palan ma bu ka da nyong ye de voi glak to khi hero dang bang yang ge Christian lan tuman moilan ne singya lak cha pumeno ka dalan nanga chila nu ngodo nanga pumeno nu ngodo hayang nanga lungmai ba nu ngodo nanga nauta kha nu ngodo nanga mani he papti ba nu ngodo hayang boy tuman moilan ne singya lak cha anu bible lai ngau ma tuman moilan de hengbu anye ne se Paul e nyanbu sidilan de lay daman e hangbuma opposition nang bai tay yonglak hayanga nang yushuja se elak hadowa for shorting itu hobule ase hadowa hay ngaiglak hayang boy to jine nang atumdang waya when you work for God over tuman kawang jine se tumta e jine se tuman nganglak hayanga tumana hadoki bu ma hoglak hadoki bu hawanda tumana te elaka nang hayang to tuman sa da hobu yichi ninok nok sa da hobu yichi sanga so shibu isig makadalan ni yushu yimai si ibu isig makadalan nang lampon bu no tumana kawang chinese tuimai langlak chinese tuimai ngaulak chinese tuimai nyanlak chinese tuimai loklak chinese ngangwande hayang kawang chinese tuman fanfalak chinese hatoki yongwande kadalan yushu yimai ba mabu pangbo hoglak hayang bu hatawa nang sa da hobu yichi Jisu Krista da nyene sa do Christmas pungau de lei dai wanda e kado nyu de pu bai bu pungau de lei dai wanda e pu nap mumu
either yong kadalana pete la yong yang ki ayang tuilak chinese yambu kam du ngoi sha ayang tuibu du ngoi sha Jisu Krista naw ta kham wang libu du ngoi sha opposition ngo yang ki kadalana te yong yang ki tani nang bayo hado hogla ayang hado hangin holak shi hangi jine Satan hado anu ka shi hado wa kawang bai hokpu hayang over teman kawang pai de boya ngau chailak chinese teman over pobu hayang chinese tuimai lenglak chinese over poa ngang bung yela kai kashi yong mung mengnang tau kaya kashi opposition na through anything and any means hadawan noksha ma human beings ne chia ishigama tuinu na ma teman de law lamlak chinese toklak chinese panglak chinese ma bu plan hayang aging activities kaya teman ma law lamklak ayang atau yoma kadalan ma tay ngai glak tomana to hipang mayong kanda mong tung bufay tay tang olak yang ba tomana opposition ato de lay dala kay opposition yishig makadalan taybu yishig makadalan tomana pangbu hawanda that does not means tomana kawang phaibu yana taybu yishig ma we miss God hado kawang plan hangibang way ba toman hado ba pi mai buyang yishig ma buyang ibu yichi that does not means we are out of his will ishigama tuman hatuki bhawanda ai hatuwa yishu buchia kawanga yumong butuichia hatu yichi that does not means kawanga tuman angatok bu yichi God abundance you hatoba lam yichi hayang boy bua you will face these things for sure you will have temptation trials for sure hayang boy hatoki bu hawande sanga bongbu sapu yungbu yoke sangbu unyuke sibu yafan hauglak hayang hataw hay hauglak no hataw yangi hayang boy lai ngauma yonga Krista kaya tumande yong ya sanya le mong tole may lang ngau hangi ibusin naman numane nang hayang ninon oksa nang hayang ninon pumainoka tuman ka don yuatani hatoki bu situation hawande tumana te itolak cha tumana kawang bay God does not abandon us ishigama tumana will mo bu tuman yana tay bu yichi ishigama we are out of his great master plan hato yichi hayang boy hatawa hawgla. But the good news for all of us is that Jisu Krista tuman bay chindeng wanang everyone tuman sing yalak cha kawang he has a mighty power hayanga hato mighty power mongo bu wong kaya tuman moilan chinis plans ngona hayanga nyan do bu hato ba plans hato lai ngau kaya recorded scripture recorded bua ma bu hato ki be hogulak hayang boy to numan be chindeng wanang hayanga hato ma to I will always walk with you step by step tuman be step by step kemulak Tadaw nga mo tuman ating laki nga tuman Krista bang ngolak chinesa to kingang ha. Opposition in the world hataw kado nyo ma tuman ngo ochong Taiwan de. Tuman na pangbu hatawa Satan mo bupay bunganang. Tuman moilan hataw chambu siyang ya. Hataw anu kashi anu Satan mo buhay pay bunganang. Aw ba tuman na Ephesians chapter 6 verse 12. Tawa NIV mo ba hataw kinang. For our struggle is not against flesh and blood. Tuman shanga bongbu ishigma tuman tayo yongbu ishigma tuman hokpu hadawa tuman ihimay payichi hayang boy hadawa ruler against the authority against the power of darkness of this world against the spirit forces of evil in the heavenly realms. Tuman shingyalak cha hangi shishi binamengama hadawa anu kashi anu angba anu woibalan Satan kaya tuman na pangbungonang hataw kaya tuman na teyo monang ayanga hataw kibu auba hataw anu kashi kadala na tuiling lakay hataw kibu anu kashi tuman kanyiting bunamengama tuman noksa da pay lakay tuman kanyiting ba wo wang da tuman pumanok da pay lakay hataw kaya tuman kungdap mengatam nang hataw kaya tuman chacha ba teyong lakchin sa ngay nang hangi bu kadalan ma hataw kibu kanyiting ngok mo pay lakshi number chama tuman singyalaka kada atam tuman noksama tuman pumainok ma nang hayang ato tuman hungry for power Krista chine tu mailing lak shabu tay sip tay sha tay kan bu hato balam di cheng bu if you are hungry for power tuman hato ba wong isigma hato authority nang hayang ato tuman yang mai ang huwa tuman yang mai nam no huwa tuman yang mai khai tong huwa hato ki tay hato ki sha tu ngang bu mengama tau ki bu kadalande ma bu toklak tau ki bu kanyiting mongok bulande chunang nisibubam if you are hungry for possession nang sa hangiba nang mungobu tunyu nana hataw chiyang taiya isigma hataw sade no kawang miti siwata ma may nangge si elakpa tuyichi hayang boy kado nyo mongowanda wang manong wala ako siyang wala hataw kapu umong wala hataw chiyang sa hataw sa taiya ngoba na mengba kasi hatawa nang mungo weakness ngikalak hayang hataw weakness kaya nang da attack na menggalak if you are hungry for possession
Sana hangi ba boss mo ya ba isig ba sana hangi ting lungo ya ba hato shimai sa tawlak chinese nang promotion tawbu isig ba nang tuime tawbu atwa amengja anu cha bu yichi but there are ways and means nang hato shortcut lamma no kadalanda nang private ne menga isig ma aloba lamma nang ya bu ne menga ma kadalanda tawa subu opportunity da nang nganga mongmeng na tamma piti ya bu ne menga ma no tumate lelakan ma ngona there could be so many things hadoki ibukaya ocean bude Satan sees this as an opportunity kashiya a new kashiya hadawa nangma hayang amma tuman pumenok ma tuman noksha ma opportunity changi glak hadokai tuman de chun balang anyo if we are pretender of faith in Christ tumana Christian isha manda myang balan manda tuman yum nokta manda tuman kawang lai iya hadoki manda hengo balan ne myang bama tuman tang da hato tokpu pai glak hayang tuman auba hato tokpu ma yelagai tumana anu phai de voi balan hayang anu phai de voi balan khung ne tuman meng bo de meng ma achau tui show kawang tui show de tumana panga taya yong bu khung ne la yong bu khung ne nang hayang atau diro noksha tuman pu mai nok hatu gi ngo sugulak 2 Corinthians chapter 4 verse 4 de lay de wanda tuman ngi bo the god of these ages is blinded by the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ who is in the image of God nang hayang ataw tumana hadaw kadonyo tuinyo nanalan fe ising ma kadonyo tuisho lan fe hadaw ki tuman hadaw sa sang nyak ngobo de mengama we will be blinded nge ne sa hadawa achaw lamnyu glory of God hadaw kadu kawang mukti shiwa kawang atengba lamnyu kawang atengba konyobu hadaw de tumana shaji tumana yingi buba mukpum napan ban mengalak hayang tuman kawang bay hatu ki tay tay punya tuman yafan mangigalak Ephesians chapter 4 verses 27 Ephesians chapter 4 verse 27 the lay wanda and we may to not give to the devil the foothold in our lives tuman anu kashi da tuman ayedma tuman noksha ma tuman pumaino ma ida yajing yishigama ida nyuya phalakyan auba tuman e ya loklak chinese e foothold phalak chinese tuman nyu chingano ida tuman mongchang ma tuman ayin ma tuman noksha ma pumainong ma ida nyu chinghanoi phawni mengama hado kai e strong steps tuman noksha da pailak chinese nang ayin da to ayin da pailak chinese he will take a steps further over a step further ya yang tuman ayin da ongla tumana anye ne sa anu ka shi boibu lanne mengala okay let's be aware of his scheme to ni pe shi nang ka shi tuman the knowledge is very active that's why let's be aware of his scheme iya tuman naulak chinis iya anye ni sa achau tu chong da isigma achau tu show da chaushi ngobo yen land da poklak chinis iya mabut plans ling nang schemes mangwanang hatolan da tuman awareness meng ho teita ho hama tumana hato kibo khungma yom lak chinis hanga teita ho number chama tumana hatowa christian tuman chinis we hok changwanang hayang hato we hok ma tumana we must participate moido ekun noi sa ingolak lam yichi hayang boy tumana hato wi hok man naulak chine hayang hato wi hok ta tumana heijulak nang hayang hato tuman christian meng bu fei chamza tumana hato wi hok cha de yu ngonang hayang hato wi hok ma tumana we must overcome hayang to overcome there must be something tuman ayen hayang nang hayang hato tuman ayen ma we must have that something to overcome this temptation yishigama this opposition yishigama this situation opposition hatawa hangge pailakshi is coming Christian kadalan tuman moilana hado opposition the naulak chinese we must face it tumana hatawa tokpai mangoyang sideline ne me ngolak pa ichi boy we must all face it one on one individually hayang one on one as a family one on one as a church tumana hatawa face ne hemela ngainang Jesus Christ e ayen to show the late wonder from his birth until death e hato we hok yangi hayang e okpung yangi e fai the meng balan e fai the boy balan tuman yo hato we hoka tuman born again meng bu fai cham sa libo dungoi hayang eternal life to ngoi sha tuman hato ba we hok lan meng nang anyen sa tuman hisigma hato we hok naulak chinese tuman hangi tu ya lakshi what do we do what must we put on we must put on the minds of Christ. Krista taibu chude kia tumano te lakyang. Hayang Krista mongbu yakaima mukleima ngauma tuman tuishoma hadoki ngolakyang. Number chama when we have the minds of Christ tumana Krista chude kia tuman ngolakyang. Anyo Krista chude hangang obushi hadodo singlak chinesi wanda hanghema singlakshi Hebrews laida later wanda kawangao hadowa yang
yang na ni bai bu yang leng onang hayang hatawa tuman hataw kawa ngau tuman mongchang mongo bani mengama tuman de sing ya bani mengama e mai bu chang e tuman de nyow lei bu hataw konjong hataw mongonang hayang hataw wisdom and knowledge kaya tuman we will have that minds kawa ngau anya in a set new situation ma tangsim lan do hataw e boy tuman can we make use of this opportunity to read more of Bible tumana kawangau mai shing ya cha mai e ha cha ayang meditate na meng cha when we have the minds of Christ remember tumana shing ya lak cha what God has done kawanga tuman ayen jing ne hangai ling bushi nang hayang to tuman jing ne se kawanga hangai ling bushi tuman ha do shing lak number cha ni jibu ba ma what God is doing now lindu bi pang makawanga tuman jing ne se Krista kaya hangai ling ha do tuman shing la lak ni jibu ba ma e sha tuman be hangai ling nang e tuman be chindung onang hato tuman de shang yalak lemjubu bama ngoiglak hebang ma e tuman de chanbu ayang e tuman be chindung olak e tuman de yin ala phalak tuman hi e wanchai ngo bune mengama hato ba tuman de shang yalak number cha we will know what God has done for us we will know what God is doing for us now we will know what God is going to do for us when we have minds of Christ tumana hato lem shang yalang onang auba tumana hato Krista minds of Christ Krista tuman chinis hangi batai hangan namno hato shing yabu kaya tuman again yang tuishama we will have in respond hato ngau chaya hato tuman again mongchang ma noksha ma pumenok mongo bu kaya in response tuman ma ngai bu outward expression atam ngo galak hato hangi in obedience kawan benjai bu ma auba tuman kawan benjai ngo lakai e ngau chaya e mongbulam nyuma tuman kem ngo lakai tumana e faitai yong bo khungma tuman yom galak with self control tuman ayin ma tumana yoi e mai da tek okka hayanga yoi tek ok pusai che hang boy ambukan ma Krista chine se tuman wongbong na meng biang se e taukan ding ma tuman wong phawa tuman mongo bu shimai bu ba tuman mongo bu gifts and talents tuman mongo bu phande yo chong singengen alam lili ka wang chine se fan pha bo khungna tuman om galak hayanga tuman sing yalak cha by that tumana we resist the evil anu kashi tuman be hoklak chine se e tam tayang apai aboy tuman ma wong na hayang hato wong kaya kawang benchai bu fai e ngau hayang e nyo leibu tuman mongchang mongo bu kaya with that self confident with that resisting tuman anu kashi be tuman tai yong hoklak chine se tuman wang bu khung chane hayang ayen chane noksa ne pumai nok ne tuman ngoglak tuman moila na tai laga we overcome in this hatowa e mai ma hoklak chen ibu chi hayang boy hatawa yaha wi hok changona hayang hado yaha wi hok hokla chine se tumana yaha ma tum talaken hayang yaha sama tum dalak se yibanda tuman I mai wang moi ngolaken tumana in all aspects of life kandeng mongda fu fai tamata ngolaken hangi chine tuman be hok nu yong ba to saidana he is very active and powerful hayang he can do anything tumana sing yalak cha hayang boy the only thing anye ne se tumana sing yalak cha hato kashi da naulaka kawang tuman be onggamai hayang Krista mong bukhe tuman ngo yang emu bu konjong tuman ya bu ne mengama tuman okpungela toke hato yaha vi hok anye ne se tuman kawang ngau tuman yen mong changman noksha ma pumoi nok ma yenang pai ma tuman yong olakyan toke nang hayang nino noksama tuman pumenok ma tuman muila na yuyu nying ke examine na meng yalaka kawang ngau wang man nang ayen mong oya nino noksa mong oya ayang tuman pumenok ma kawang ngau wang man na cha chong ya cha lun ya ni sibu ba ma tuman na Jisu Krista ma pui chau bu ating ba ayen lan na chia are you really born again tuman muila na yu ayen noksa da pumenok ta cha ma tok le ha are we really born again lim subu ba ma hado kawang ngau kaya tuman ayen ma lepu testimony amai changoya nang ayen ma tuman kawang ngau mong bukhia wanchai in obedience to word of God tuman hado ki ngo okya tuman moila na hado sing yalakyang akamyi ma tuman sing yalak cha Herod angba tuman moila na sing yala I kawang ba yong ate yong yang ge nauda khana mengshi bo yang ba hado Krista pa I yong ate yong awi chi I singlak chinis yong ngang yang hato ngang busai chi yang ba iya yonga hato chingsau ma pu bai ba hayam huyam nauta khalan yonga tuyang ge hayang boy iya yonga ta iya yonga tum iya yonga ngang sibu hayang boy he was defeated iya yo ok palan yang ge he was always defeated okay Herod died as all men who goes against God
no Herod ang bao yong tei la bu khung ni yong shibu now lak chinesa hayang tui lang lak chinesi yong shibu hayang boy tuman singya la cha his plan fail na para oise fail na menyange ayang he has to stand anye ne sa tuman singya lak cha over judgment day pai lagai hadoni ma yong galak hayang du bu judgment no pai galak tuman moilan na te no atanja jene nang te yong wande ato ating balam nyu angyang nang nyong ni de Taiwan de isigama nang ngi bo aloba kata aloba noksha iman nyong ni ma yong wande tin imana manu ma ya wango ngi no hayang bo hatwa atanja jene hayang onang ni chai si ma ni cha kawang bai te yong balana shoushi sasa isigama hato shoushi bulili te yong balan si yichi hayang boy tumana singyalak cha their plans will never be successful hangijine hatwa tuiting ngauting bai chi over tumane nang hayang to tuman yen noksa hayang pumenoka kawang hado mighty plan God's plan hadawa tuman i pai te yong tuman hado bangla chinese ngang bune meng boy tuman bo yo hangjine God in his own time in own way hado tuman de tuiling pala hayang hado kaya tuman naw pala to chinese tumana hado yeibuba khuma umlema naw buba khuma krista bai tuman chamwa ja Herod to yong ngang yang hayang in any situation okay Christian lan tau tini tuman moilan pe chinga pui pang mi hubo tumana nye ne se te yong bu ba khumi chi ba tui ding ngau ting hayang hato singyang pai hayang chayang pai hayang ating lak po ya fan ma sa ji tuman pumoino kang aiwang tui 50 years moine bu pumoino cha ma cha chong balan tuman moilan na kawang pai voi bu khung mo ma hayang party ne me hayang mainang gi sibu hu hayem lan ne noksa ne pumoino ne me auba kawang mainang ge si ya boy tuban moy man ma cha ma cha chong lak sanga pongbu yok sang bu hangi bai sibu situation how no hayang how galak hado kawang lai ngau mnya nyang onang hayang boy hado gi bu how bu he pak na chi ya boy tani nang sapo yong ba ya phan ngonang ga tani nang yok sang ba ya phan ngonang ga hado gi bu how galak sanya nong onang hayang boy tuman ating lak ka mong yong lak cha hado gi bu he pak ma he says he will be with us step by step Krista tuman by step ngok lak hataw ngau ma ating laka hayang hataw ngau da ating lak po fay tuman even chaya with self control ngola kay hayang ka asya tokpu ma hawan da tuman hado ma yiyay ba ngok po na mengama the crown of glory is for all of us tuman the hun show hayang tuman the well done show hayang may nangge siya oba ilakay tuman chen de buchen ayen pay ngolak hataw ngau taw lak chinesa hataw pay chen de buchen ayen ngolak chinesa tuman sa mo tumda hayang sa mo tuman be cham mangwala chinese yayong ha usha pumeno kadalanda to ngau nyo batamnang kawanga tuman moi landa hadaki bu chuwan yimai bu cham ngoya boy yu noksa ma ngoya boy yu bakham buma hayang mai bu cheng ta ngawa hayang mai bu cheng ya singya anyu mukti siwa hemloka tuman moi lan noksa ma yaha ma hongle bu fai mengha bu fai ngokayu sha nan bem bu ngau fai hado ilakpa ni bu konyo ba tuma sonang to tuman moi lan chinese kaun yup kanam Chow yang ayin kawang hadoki bu chuwan yimai bu chama koi ma konyak pumaino kadalan tuman nang de yub khamla chinese akan jama ayang yub nong basebe chama yokpa atoki ngonang hayang boy tini tuman yuyoy noksama hayang yuyoy be shubu kanba nang ngau chaya hayang hangka nang pai menga tuman anu nang mong bukie nang wan chaya nang ngau ma ngi banyo tamya ba hatoda tinglak pu fai nang mai nang ge sibu tuisho ma tumanu yak chu tulung lak chinese ngai ba ngau chaya yangi tuman moilan hataw ngau chaya pu fai cham sa tu tuman ayen tuisho ma hayang tuman fongjong noksa ma tuman pumoinong ma nang mai nang ge sibu ayen noksa hayang pumoinong na tuman chen de menga tamfa tuman tini dong wei se kem yonga pinling chun kem pai wande nang yimong bu tuisho ma tuman chenga no mai tam ya ngob ne meng ma kawang nang yelak pa meng manyang fa samu wang leng chun ta lak tuman ayen tuisho a sema nang mubu wangoi bu ayen ya ha tuisho a sema nang vot vai bu nang mai nang ge sibu lam nyu ma tuman chin de kem da tamfa yu kan me jana ta ngoya boy cha da te ship te sha te I de shi te kan bu ma hayang anye ne sa nang mong bu hebak chama tuman subu chim yang na yu bu khamla chin ze hebak mai moi ma tam fa u se nye ne sa te gi bu situation yi mai bu ma noksa ka da tam yu noksa ba yu mok pong nang iman abu kan ngoya boy iman ngo bu nyu chin ase manang omshi hayang iman ayen tu shala na wongpo na member ase wangongwe nang moi mana tamya hayang uba tini bo hataba shimay ba maso da mun chinese yilak pa na manyo fa dong wo nyela ni pak aduki pa amay matuma subuche mano se nang shipshi ayeng tuman moi lan pecha ki kayo sa nayak sarafan fanang tole pa ase manang mo nga yo amen.